Da sam ovako nešto imao pre nekoliko godina ili preciznije rečeno ranije, verujem da bi neke poslove možda i prihvatio da radim i ono što sam sigurno ubeđen da bi neke poslove znatno lakše rešio bez muka i bez poteškoća. Dakle, Ranpotec. Iskreno, prvi put sam čuo za ovu firmu, inače u pitanju je austrijska firma koja se bavi proizvodnjom profesionalnih alata za elektroindustriju, negde u zimu prošle godine kada sam kupio onu motalicu za kablove. To me je poznato, snimao sam jedan videoklip o tome, to inače svakom električaru preporučujem da nabavi i tako odlučim ja da odem pre 3 nedelje na sajam elektronike da vidim šta ima i između ostalog upoznam i jednog predstavnika ove kompanije i takođe upoznam ljude iz Electronicsa iz Srbije koji su mi prezentovali neke od ovoga što ću ja vama danas pokazati, a to su alati, profesionalni alati koji bi olakšali poslove možda nekim električarima. Ponavljam još jednom da sam ovo ranije imao, verujem da bi neke poslove znatno lakše rešio. Pa hajde vidimo o čemu se radi. Dakle ovako, ja ću vam ovde predstaviti 3 različita alata, ali alata koji se mogu koristiti u kombinaciji, odnosno mogu se koristiti jedni sa drugima. A to su Ranpotec RC3 inspekcijska kamera, zatim Ranpostix 19-odelni set pomagala za izvlačenje kablova i Ranpotec GF3 Fiberglass Sila dužine 30 metara sa digitalnim meračem. U pitanju su alati za provlačenje kablova. Pre svega, u pitanju je profesionalni alat i u pitanju je alat koji bi trebalo da ima neko ko se bavi takvim poslom. Dakle, ovo nije alat za kućnu upotrebu da stoji u kući, već isključivo namenjen profesionalcima, majstorima koji se bave raznoraznim zahtevnim poslovima. Ja sam imao do sada nekoliko iskustava i to su uglavnom u pitanju objekti koji su završeni u potpunosti. Dakle, spolja je urađena fasada, iznutra su urađeni gipsarski, molerski radovi, međutim, potrebno je dodatno uraditi neke intervencije, odnosno dodati konkretno neku instalaciju. Najčešće je u pitanju slučaj kod video nadzora. Evo, baš nedavno sam imao jedan slučaj, tipa kuća je kompletno renovirana, kako spolja, tako i iznutra. Trebali su da se ugrade 2 kamere i upravo u tom slučaju sam izgubio ceo jedan dan iz razloga sam morao ići skroz okolo kuće sa kablovima umesto recimo da sam imao ovako nešto pa da sam mogao pomoću kamere i pomoću ovih produžetaka da uvučem kablove u kuću. Tako da eto, iskreno, jedva čekam da testiram ovaj alat. Dakle, u svakom ovom alatu reći ću po nešto, napravit ćemo kratak unboxing, vidjeti kako se oni koriste, kako se oni kombinuju i na jednom primjeru uradit ćemo neka provlačenja, konkretno kroz instalacione cevi, kroz neku šupljinu, čisto da steknete neki utisak, ali shvatili ste poentu i suštinu. Krenut ćemo prvo sa RC3 modelom, dakle inspekcijska kamera za lakše i preciznije inspekcije. Kao što možete vidjeti na samoj kutiji imamo nekoliko primjera objašnjenja sa kojim sve modelima možemo kombinovati ovu kameru, također sadržaj pakovanja i bukvalno neke od bitnih specifikacija, pošto korisničko uputstvo ne dobijamo, realno sve je na kutiji dosta dobro objašnjeno, a i postoji video zapis gde se može pogledati konkretno neki kratak tutorial. Sam uređaj stiže u jako kompaktnom kućištu, pakovanju, dakle sve nam je bukvalno na jednom mestu, sve je dobro organizovano, kabel, također sam uređaj, odnosno display, kućište, čak ovdje imamo i neke dodatke koje ćemo kasnije spomenuti. A sada da spomenemo neke od, ajde da kažemo, bitnih specifikacija. Također, pohvalio bih i sam kvalitet izrade kućišta koji je jako kvalitetan. Sama kamera, sami detalji, već po tim sitnim detaljama možemo vidjeti da je u pitanju kvalitetan proizvod. Dakle, RC3 sa fleksibilnim sistemom dvostrukih kamera, inače prednja i bočna kamera, pruža video zapise i slike u punom HD kvalitetu, dakle Full HD rezoluciji, dok RC3 aplikacija koja je inače dostupna za Android i iOS
Omogućava čuvanje dokaza, arhiviranje slika, sveobuhvatnu dokumentaciju snimaka i omogućava jednostavno deljenje slika i video zapisa. Izveštaj sa logistikom kompanije i opisom mogu se poslati kao PDF putem e-pošte ili Whatsappa, dakle ukoliko neko ima neku firmu ili nešto slično, može se potpisati u PDF-u da je izvršio neku inspekciju, pronašao grešku ili šta god. I ono što je bitno napomenuti je da je kamera savršena za upotrebu u područjima koji su teško pristupačni i može se koristiti čak pomoću Wi-Fi-a, odnosno VLAN mreže, pomoću RC3 aplikacije. Dakle, recimo može neko na telefonu dole nešto da prati, bilo da se radi o šupljim zidovima, dakle gipsanim pločama, nepristupačnim mestima, cevima unutrašnjeg prečnika od 14 mm, ventilacionim otvorima. Ne spominje se inače kanalizaciona instalacija, ali sudeći po klasi zaštite IP67 bez problema se može recimo ubaciti u neki slivnik ukoliko dođe do nekog začepljenja ili slično. Eto, može i nekim vodoinstalaterima ovo recimo da posluži. Treba napomenuti da se kamera može koristiti u kombinaciji sa RAM Protect sistemima, to je ono što sam malo čas spomenuo, dakle ja ovdje imam dva seta koji se mogu koristiti u kombinaciji sa ovom kamerom, također i sa ostalim sistemima koje ja ne posjedujem. Glavna kamera nudi Full HD rezoluciju 1920x1080 sa integrisanim dimabilnim diodama, dakle ukupno 8 diodica na prednjoj kameri i jedna LED dioda na bočnoj kameri, dok je ova bočna kamera 1280x720, dakle nešto manjoj rezoluciji. Imamo 5-inčni IPS ekran koji mogu da kažem da je veoma dobar. Također Wi-Fi sam već spomenuo za komunikaciju pomoću aplikacije. Robusan dizajn sa gumenim poklopcem, otporni na udarce za upotrebu u zahtevnim okruženjima. Recimo ukoliko dođe do ispadanja iz ruku ili nešto slično ne bi trebalo da bude problema. Kabel kamere je dužine 15 metara i nudi širok domet i fleksibilnost tokom inspekcije. Litijum-ionska baterija, vreme rada do 3 sata, dakle ukratko neke od bitnih stvari. Sve ovo je jako lepo osmišljeno, kompaktno, sve na jednom mestu. Također što se tiče ovog magneta, on može podići do 2,5 kg kako je napisano u specifikaciji, što je dobro, recimo nešto da se fišuje, kako to Amerikanci kažu, da se uhvati. Tako da ćemo sada startovati uređaj čisto da pogledamo kakav je ekran i šta sve imamo u meniju. I to je to. Evo i mene. Što se tiče fokusa, on je podešen na blizu, ne i na daleko, a to naravno ima i smisla, jer realno mi ovo ukoliko provlačimo kroz neke cevi, bitno je šta je ispred, a ne šta je daleko. Ukoliko se provlači kroz neko rebrasto crevo i slično, a tamo postoji neko začepljenje ili oštećenje ili recimo šraf prošrapljen kroz kabel, možemo otkloniti taj kvar. Dakle, ne samo da bi provukli kabel, već i da pronađemo problem. Ja se neću nešto pretarano puno zadržavati, proći ćemo kroz meni. Što se tiče ekrana, on nije touchscreen, dakle imamo ove tastere sa strane. Međutim, ponavljam još jednom, ekran je dosta dobra rezolucija. Evo recimo, povezat ćemo ga na Wi-Fi, čisto da vidimo i na telefonu kako radi taj deo. Možemo menjati prednju kameru, bočnu kameru, evo sada trenutno je bočna kamera uključena. Foto mod, video mod, uključeno snimanje. Možemo čak i da uvećamo, naravno digitalni zoom je u pitanju. Možemo uključiti crno-beli mod, rezoluciju Full HD, HD, možemo rotirati kameru u zavisnosti od položaja. I to je po meni sasvim dovoljno za pronalaženje kvara ili pronalaženje odgovarajuće rupe, prolaza, šta god. Iskreno, ja da čekam da se nađem sada u nekoj situaciji tipa na nešto što je nemoguće, pomoću ovoga alata i tekako će da bude moguće. U svakom slučaju koristit ću ga bez telefona, dakle dovoljan mi je ovaj display. Dakle, vidjeli ste, možemo rotirati, možemo dimovati svetlost, promijeniti foto, video mod. To mi u principu i ne treba toliko, nemam ja šta da dokumentujem, mada možda za neki klip nešto da ubacim, nije loše. Napravit ćemo neki snimak, svakako je kamera fokusirana tako da vata na blizu, odnosno neki makro mod, da se tako izrazim, ali u svakom slučaju to je to. Sljedeći komplet
nam je GF3 fiberglass sajla debljine 3 mm i dužine 30 metara, ali sa digitalnim meračem. Takođe i ovde ne dobijamo nikakvo korisničko uputstvo, na samoj kutiji nam je manje više sve objašnjeno šta sve dobijamo u pakovanju, takođe neki od primera u konkretnim slučajevima kako se može ova sajla provlačiti, odnosno pod kojim uglovima i slično. I takođe imamo QR kod za video snimak, odnosno tutorial koji vodi ka njihovom sajtu. To mi se inače posebno sviđa da nemamo dodatnih papira i slično. Ovde je najzanimljiviji ovaj merač, a evo i zašto. Na prvi pogled sličan set onome od malo pre, međutim fiberglass sajla dužine 30 metara nam služi za provlačenje konkretno provodnika kroz rebrasta creva, obocevi i slično. E sada, mi ovde imamo display koji može biti od velike koristi, jer ovaj alat se može koristiti u kombinaciji sa kamerom i recimo negde na nekom 10. metru, 15. metru, 20. metru ili kojem god metru imamo neki problem da ne možemo da provučemo kabel. Pomoću ove sajle mi možemo ovde nakačiti kameru i provlačenjem kroz tu cev ili kroz rebrasto crevo, šta god, na kameri možemo videti snimak na kom je tačno metru problem i onda na tom metru ćemo iskopati zid, gips karton ili šta god kako bismo otklonili taj problem, tako da ovaj metar može biti od velike koristi, možemo ga resetovati i u tom slučaju može meriti i u minus. Što se tiče samog displeja, on se sam isključi posle nekog određenog vremena. Tako da, fiber sajla sa takođe dodacima koje ćemo sada predstaviti, poprilično čvrsta sajla, glatka. Iskreno i ovo jedva čekam da se nađem u nekoj prilici ovo da koristim, budući da sada se više i više praktikujem obocevi u zidovima kao i rebrasta creva za provlačenje koje čega u nekoj budućnosti. Ljudima savjetujem to da ugrade ukoliko nešto renoviraju, grade novo i slično, jer nikad se ne zna. Ono što je interesantno kod ovog seta da dobijamo raznorazne dodatke i takođe dobijamo čak i lepak i dodatke za popravku. U slučaju da dođe do kidanja ove fiberglass sajle, kako bismo mogli to da popravimo, takođe sa zadnje strane imamo ovaj servisni mod, odnosno šaf kako bismo otvorili kućište. Nemamo ono tipa klasičnu motalicu, već mi izvlačimo i guramo sajlu nazad na svoje mesto. Što se tiče ovih dodataka, stvarno se vidi da je ovo osmislio neko sa dobrom idejom, znači na sve je mislio, od omčice do ovih kuglica na krajevima, dakle ne bi trebalo da dođe do zapinjanja i slično. Ja večito kada sam neke kablove negde provlačio, pa tipa mrežni kabel, zalepim izolir trakom za nešto, pa vučem, onda kasnije to moram da setnem, međutim ovde samo bukvalno ubacimo kabel, nema lepljenja, nema ništa i provučemo ga. Te su ivice toliko oble i glatke da ne sme da dođe do zapinjanja nigde i slično. Ili, ukoliko negde nešto zapne, pa neće da ide, tu nam je ovaj gumeni dodatak koji kada uhvatimo sajlu, tada imamo jaču kontrolu i snagu nad vučom. Takođe zanimljiv detalj. Ili, ukoliko smo previše stegnuli ovaj naš nastavak ili nešto slično, tu su i ovi ključići za odvrtanje. Dakle, jako dobro osmišljen komplet. Na ovom primeru testirat ćemo inspekcijsku kameru RC3 i naravno sajlu za provlačenje GF3 u kombinaciji. Primjera radi, koristit ćemo naravno ove dodatke u nekoj obocevi ili nekom gibljivom crevu, dakle pričamo o cevima. Imamo neku prepreku na nekom određenom metru i želimo da vidimo šta je to. Naravno, samu kameru možemo možda ubaciti u cev do neke dužine, međutim, znate kako to ide, teško, pa u tom slučaju neophodno nam je nešto čvršće kao što je recimo ova sajla. I evo, primjera radi, ja sam spojio ova dva alata i sada možemo krenuti u inspekciju. Takođe, ovo se može još dodatno stegnuti, ja nisam stegao u neku cev ili šta god, gde neće doći do presavijanja, odnosno ne može ono tipa da
ide pa da stane, već bi ovde trebalo da ide. To jest, mora da ide. Ovde sam se inače malo razočarao, mada lepo piše u korisničkom uputstvu, a evo čisto na primeru da pokažemo, dakle ne možemo kamericu ubacivati u cevi koje su manje od 14 mm preseka, konkretno ova obo cev koju imam je nekih 13 mm, dok je recimo ovo gibljivo crevo nekih 10,5 mm. Prosto ne možemo da provučemo kamericu, jer pre svega i ovaj priključak i ovo kućište zahtevaju veću debljinu. Mada nema veze, svako kod mene u potkrovlju nema nikakvih problema, ali eto čisto primjera radi moći ćemo da testiramo samo kroz veće preseke cevi. I posljednja stavka nam je Ranpostix 19-odelni set pomagala za provlačenje i izvlačenje kablova kroz neke šuplje zidove, šuplje plafone, Armstrong plafon i slično. Dakle, ne i rebrasta gibljiva creva kao onaj slučaj od malo pre. Dakle, dobijamo ukupno 10 metara ovih nastavaka. Svi nastavci su dužine od po 1 metra. Imamo ove crvene kao najdeblje, crne nešto malo deblje i ove žute najtanje, i također imamo raznorazne dodatke kao što su ovaj lanac, kuka, također ovaj privezak da zakačimo nešto, magnet i ovaj interesantan alat poput neke poluge i slično. Ukoliko recimo imamo neki nepristupačan deo kao što su recimo konstrukcija poput CD profila, instalacija vodovodnih kako električnih, kako bi uspeli sve to nekako da zaobiđemo. Ovo je recimo interesantna stvar. Također dobijamo čak i ovu lampicu koja već u sebi ima baterije. Sve u svemu dosta dobar alat. Ovo bi mi recimo pomoglo u jednom slučaju da sam tad imao, vjerojatno bi prihvatio taj posao. Jedan čovjek je uradio kompletan opšiv okolo kuće, fasada, sve urađeno, i kako tvrdi u tom opšivu nema nikakvih prepreka, izolacije i slično, već je to samo kutija. Žele uraditi nešto slično poput ovoga, na svakih 1,5 metra da se ubace sijalice. Sa tavana također nije moglo da se priđe, i pomoću ovog alata smatram da bi tako nešto moglo da se izvede. Recimo kod onog GF3 Slim modela, odnosno one sajle, vi kada provlačite sajlu ona će negde zapeti slično ukoliko nije u nekom uskom prostoru, međutim ovde je već druga priča. Ovo i kada se provlači ide pravo, ne može da skrene, da krivuda i slično. Možemo ići sa ovom čvršćom varijantom, dakle nebitno kako kombinujemo. Primjer radi, recimo možemo ovaj lanac da kombinujemo, pa ukoliko je neka nepristupačna rupa ili slično, možemo ga pomoću magneta dohvatiti, uhvatiti. Sve u svemu, veoma korisni alati. Ukoliko neko ovako nešto koristi, slobodno neka napiše u komentarima. Ja ću vjerovatno ovo koristiti ne toliko često, ali dovoljno je jednom da dođem u takvu situaciju da mi ovako nešto treba, a ujedno treba će mi vjerojatno i kombi kako bi sve te takve sitnice mogao da ponesem na teren. Ali verujte mi, imao sam raznorazne iskustva, ponavljam, naročito kod provlačenja kablova za video nadzor i alarmni sistem. Tu ubedljivo najviše ima potrebe za ovako nečim, konkretno u mom slučaju, odnosno u mom poslu. Tako da ćemo sada, primjera radi, testirati kamericu zajedno sa GF3 sajlom. Napravit ćemo jedan test kroz one obo cevi gore u potkrovlju i za kraj da kažemo neki utisak. Ko je gledao iz prethodnih videa, mu je sigurno poznato da sam gore u potkrovlju ostavio instalacione obo cevi za buduće mrežne priključke, mrežne kablove, internet i slično. I u ovom slučaju napravit ćemo jedan mali test, odnosno provući ćemo kroz sve ove cevi GF3 sajlu, čisto kako vidjeli kako to ide.
lagano provlačenje, nisam uključio ovaj merač, sada ću ga uključiti i imat ćemo tačnu dužinu, ali u minusu. Nekih 8,5 metara. Evo, čisto primjera radi, pokušat ću ovdje da ubacim kamericu. Nisam siguran kako sam napravio savijanja, pod kojim tačno uglom, ali evo, čisto da vidimo da li je moguće da se ubaci. Da, došli smo do ovog dela gdje se spaja sa gibljivim. Mislim da je tu nešto tanji presek i da iz tog razloga ne može da prođe. Ali ušli smo dosta. Može da se desi situacija da iz ovog pravca ka tamo ne ide, a obrnuto da ide, kao u mom slučaju. Kamerica nije mogla da prođe iz razloga jer imamo usko grlo na nekom mestu. To ste vidjeli na onom primjeru tamo u sobi. Ali sve u svemu nema potrebe za kamerom ukoliko nema problema. Da vidimo ovamo, gdje je šira cev, kako ide. Ide bez ikakvih problema i evo, prošli smo na drugu stranu. Znači, tu je kraj tunela. Zanimljivo. Pomoću ove kamere, eto, možete zavireti negde gdje ne može tako lako. Naravno, šalu na stranu, ovo je ipak ozbiljan alat. Ozbiljan alat za ozbiljne poslove i može rešavati ozbiljne probleme, tako bih to nazvao. Recimo, primjera radi, sam izlazak na teren, kontrola, odnosno provera neke začepljene cevi recimo ili provera nekog voda, već može da naplati uslugu, da tako kažem, ne mora ništa taj da radi, može samo da izvrši neku kontrolu, šta god, a dobro je taj ko to radi, da može odmah i da reši taj posao, nebitno šta. U svakom slučaju, ja se iskreno nadam da će mene ovo služiti. Ne verujem da ću koristiti toliko često, ali ponavljam, u nekim slučajevima bi mi ovo itekako značilo, jer bukvalno ne znate kako je to ulaziti u najmračnije delove kuće, pune kamenom, vunom i slično, dok s ovim alatom ovakve stvari bi mogli da rešite. Naravno, ne može sve da se reši, ali veći deo posla recimo bi mogao rešiti da sam ovo ranije imao. Mada, ja to volim uvijek tako da kažem, sve u svoje vreme. Što se generalno tiče Ranpotek proizvoda, možete posetiti sajt Electronics, također neke od ovih alata možete vidjeti tamo, pa ko je zainteresovan može da poruči, može da se posavetuje i slično. Ovako nešto inače prvi put na kanalu, kada sam izbacio onaj klip za onu motalicu, dosta vas je komentarisalo da je ovo profi alat, neki su napisali čak da to i koriste i da je ne bi menjali ni za šta. Pa eto, ti komentari, sve to je pokrenulo moju istragu za ovim i eto, zvanično došao sam danas do ovoga, a i vi ste eto došli. Tako da eto, to je bilo to što tiče ove kratke demonstracije, recenzije ovih alata. Konkretno, ukoliko bude slučajeva negde za nekom situacijom, ja ću se potruditi makar telefonom da snimim neki isečak pa ću ubaciti u neki videoklip. I mi se vidimo u nekim od narednih klipova, popravki, vlogova, recenzija, šta god. Veliki pozdrav, čuvajte se, sve najbolje.